There's a time nilienda Ngaucha, nikakuta msee kwa base ya Jaba, nikasikia kulia, because I knew the potential of that man. But where he was, I knew this is waste. There is a certain addiction, you look at it and you wonder, this is beyond addiction. And sometimes we need to pray even for our brothers, cousins. When the devil cannot execute you, he will introduce you to environments of self-destruction. And many times it's not the devil that kills men. The devil will just open a door and usher you to an environment of self-destruction. But you know, the church is full of gossipers. Hakuna watu utembeza stories za watu kama washirika. Na usiambie mtu. Kwanza hiyo tu ukimaliza kumwambia usiambie mtu, anaanza kuashwa. Sasa ndo anatafuta mtu wa kuambia. Na ule mwenye ataambiwa atapewa the original story. Itakuwa imepigwa machumvi, imesukwa.